akidin Dr. Pu tharo pau thu le pau ke khen dan thu hi pau ke khen thu hi thakhat pa min ti pau thu hi Chin Hill Commissioner Denny chen anasina linguistic survey anna bo hon nahi amine hi anasina wachun pau hi Chin Hill la pau hi Chin Hill hun zo wa kum san le za sagi bere tu ga na me ti tu ga no men ko ha kishin itha ageli achu ke se chu azar zar ne le na na kitab to le na kisim to le na le pau chu ama ho hin akhe to ru na li win pau le elo le pau hen sagali sagatu te pau hen pai ana ma mo vie te chu ana ma mo vin na la khala ke to ru na li win generation li ta bang chu alun ka han original pau chu amangi pau hen pa chu pau ta hon su Leche chu soba housing ku azinu anasena Kaleniu Baptist Church Library ka dam han chu pa ho hi akhangli na pa musu hi terin pau za thado pau to bai phi pau to chayang pau to ki roma hi chen thun chu khangli hong su kha na tu a terin pau gin pau hong su chita bang chu tu a chi chu ai le akyo ju ba mix marriage hi ba pau su na tu pau iche na pa chu tu gar ja pau iche tu gar ja a phalang ga ma yong tu ga la bo na na chin pi ne chin step jo se a jong khar kha ma na tu pi ga ma min ta ga ma ta terin ga ma tu ga la ani ki than chi chu eri sa na je sa gi ti ve le se kuni ja su no pa le se si ja su u pa ka la iche a su Iti kambele tharo te hi Assam gamsu Manipur gamsu ki hum ta janga to rang ke phat nunga I da tha o I u in au chang se ho hi to ga la chu ani ki tharo na ki manu gen ko khat pau he lo ni na pau chu na ki bo le ben pau khen na bo le I cha chang pha na inu wa pau tam pita su lo chu original pau tho tharo pau tho chu India songa ilu khanwa tharo pau chu Bengali hola ilu Assamese hola ilu Bodo hola ilu Mili hola ilu le pau ki ba pilo hi ya chu pau len pau sen na ilu pau ta pa original pau to I tho ji ba hi to original pau tho chu tu a tharo pau tho ida ha o ule na chang si ho hen original pau ki man tho de lo ai ta chu pau hen khal kha ki he to lo de na amahon pa ho hi anabol chuwa aman phan ba pukhat kinai mail somniyo habe selu somnagi pukhat somthun aham na pau ki bang ta kichu communication hasa ji yong kiting ai le adang dang ipu sawa ma chu tol garji chu okay inabol ji pa thu hi in je cha linguistic survey a Chin Hill Commissioner te ni anasun na aso hita jo se ya de tu a pa ho hi BS carry le HN tak ni linguistic survey so anasun na aso tu a pa ho jo si falam pau sunga ho thakterin pau sunga ho lusi pau kho pau sunga ho Chin Hill hun jo ba pa ho hi so Tila chu tharo pa bi common language anaman hidingin gincha ahi atiso ukiting le tharo pa chu hep pha hoi hilu kang nga ki pana hu ki pan lo ahi ti tharo pa bi masang lai pya ki pana anaki bang ahta ki ati hun chu ya chu anasu hon nai hin masang lai pya chu mihim loi khat hin chana ma ko len a hu hin apa chu thado pau ati ven a group nin chu ani to ati khonong en hijimi nam te ho chu ko hon khalang anti bin hi khalang anti vin khalang chu jiwa chu phat so len ko te ma na chu sang le za thum ber chun cheni ya su chun ko te chun chin khalang ho chu chin anti ve thado khalang ati ho chu chin anti ven ye chun tu ni ya hi government record na hi China umso ya so ashi chu a group
of people came to Burma. They didn't have a group name, but they called their language Kado. After some years, they were called Klams. That is so. They also Klam Nakiti. Also Taro Bamsu Masamai pe head Pahido Labia Anakipanahi. Payman, Taro Bamsu was a monkey pamiti. Masam Piazo Anakipan. And Chin Hila Power. So Togal Amjitsun, Chin Hila Power, Chin Akinjula Kipani. Linguistics are carrying that and a